Dobrodošli u scenu koju počinjemo s najsvestranijim ministrom u vladi. Tko god što govori o njemu, mi smo se uvjerili kako Dragan Primorac ima bogato i kvalitetno ispunjen dan. Uhvatili smo ga u Splitu gdje je imao brojne obaveze. Nakon susreta s njime, zapitali smo se na koji to pogon ministar radi. I točno kao svako dijete u tom periodu, bilo u Zagrebu, Osijeku ili Splitu, ali naravno druge su me obveze odvukle. Bilo je oni koji su bili veći talent, evo Aljoša dolazi, sjećamo se tog perioda, ali ono što je najvažnije, ostalo je srce vezano. Dobar. Ne zato što sam ja dobar sa ministrom i kao prijatelj, ali bio je jako dobar. Znači, otprilike ovi rezultati prate onu starost koju smo pokazali analizom Y kromosoma. Otprilike je tako. Da. Bili smo u laboratoriju, jedan od prvih evropskih laboratorija gdje se krenula i izdvajanje DNA u svrhu forenzičke analize i vidjeli ste ovaj tim mladih ljudi. Mi smo zapravo danas pokazali kako ide izdvajanje DNA iz kosti i to iz kosti koje su stare preko 1000 godina. Vi dosta radite, to smo mogli evo i danas vidjeti, imate dosta obaveza. Kad vi stignete se toliko baviti sportom? Ja sam vam istrenirao organizam da mi je negdje dovoljno oko 5 sati maksimalno spavanja. A meni je šport jako puno pomogao i kroz njega sam naučio padati u životu, dizati se. Kroz šport sam stekao veliki broj prijatelja, naučio tu jednu kulturu življenja, kulturu rada. Drago mi vas je vidjeti u Splitu i na Marijanu. I uvijek kad kažete moj Split, onda nam srce još više galite. To je vaš Split. Jeste li ste vi zasitili politike pa da se možda ovim drugim bavite, a malo manje politike? Politika mi je zapravo jedno sredstvo ili način kroz koji želim uistinu reafirmirati na najbolji mogući način i znanost i obrazovanje. Bez ovog drugog dijela života, bez medicine, znanosti i športa, ja bi definitivno bio hendikepiran. Kad bih živio samo sa politikom. To ne bi bio ja. Ja bih osobno želio da mi se više intelektualno boje. Ovo je najprimitivniji oblik straha koja se neko boji zbog sile, ali intelektualno to ono što ja ljubim. Posebno. Ako ova djeca barem respektirati drugog, nauči se kretati, bavi se športom kao pitanje opće kulture, mi smo uspjeli. I zato ja toliko volim šport, jer on je promijenio život moj osobno, ja bih volio da promijeni njihov život.